DeMarcus Nelson. Vidjet ćemo da li će Nelson čuvati Markiza Greena. Tu Andrić igra dobro odbranu na liniji dodavanja. Elton Brown. Simonović protiv Bracera. Za organizaciju igre ima Markiz Green. Evo lopte za Šuputa. Šuput jednom rukom ne pogađa. Lukša Andrić, ofanzivni skok i poeni. Dva vezana ofanzivna skoka za ekipu koji to ne može da isprati. Babić. On je pred početak ove sezone došao iz Splita, talentovan krilni košarkaš. Lukša Andrić, poluhorog, opet jako i opet Savović pravi faul nad Šuputom. Sada Moris Salmond ulazi u igru u ekipi Crvene zvezde. Vidjet ćemo ko će se spustiti na poziciju 4. Da. Sjajan pas, Markiz Green. Nelson. Almond. Elton Brown. Simonović. Ne dobija Rakočević za sada loptu. Brown forsira. Zasrljao je ovdje Elton Brown, izblokiranje. Imaju višak domaći Bracy Wright. Petlja i Cedevita u ovoj uvodnoj fazi. Lukša Andrić, lak posao za njega. Svih 6 poena za Cedevitu. Početak sezone. Za sada apsolutno ne možemo biti zadovoljni onim što vidimo na parketu male dvorane sportova u Zagrebu. Andrić. Poluhorog, pogađa Lukša Andrić. Novo izjednačenje. 8. Bracy Wright. Lob pas za Lukšu Andrića. Teška pozicija, pogodio je pod faulom. Biće i dodat. Andrić je pogodio i dodat. Чем он может нас порадовать. Желобаль хорошо боролся. И здесь мы с вами видим, Андрич подобрал этот мяч. Он вышел вместо Билана. Грин. Ну да, надо забивать уже. Хорошо с таким разворотом. И мы через два заслона здесь Томас выходит. Дает Малкович играть Томасу, разыграться. Давно он не был в игре. Андрей. Хорошая атака. Молодец. Хороший был сейчас отбор двоих. И Олсен, и Лям поиграли. И здесь Андрич атакует и забивает мяч. Этот мяч. И стирает по-прежнему. Желобаль. Здесь давление идет уже. Андрич пытается Андрич, да, ну, хороший мяч такой, полукрюк, да. Грин, конечно, отыгрывает, под кольцом ему делать нечего. Лукса Андрич затыкает тем самым обыгрыш своему же товарищу по команде. Андрич бросать не стал. Грин. Два больших поднимаются наверх для постановки заслона. Шупут. Андрич, нельзя ему там дать. Ну невозможно. Смысл центрить, если рядом с тобой два защитника. Шупут. Андрич, а не готов к получению мяча. Повезло сейчас, что мяч, как мне казалось. Райт на площадке. Желобаль. Грин появился. Ну, остался Бабич и Лукса Андрич. Он сейчас мяч получает. Пока сверху надо колотить. С таким-то ростом. Oportunidad para recortar distancias para el Cedevita. Green agotando el bote y buscando a Suput. Otra vez el balón que pasa por las manos de Green. Ese pase picado que sí llega perfecto. Esa es una buena asistencia. Ahora contraataque el Cedevita. Estamos corriendo, está el partido espectacular en estos últimos minutos del primer cuarto porque se está jugando con velocidad. Ahora bueno en el marcador. Pero ya tenemos una grandísima jugada defensiva, sobre todo por lo espectacular, ese tapón sobre la acción de Gelabal. En los tiros libres, Luxa, bueno, el Twitter de Marca, @MarcaTV, o con el hashtag EuroligaMarcaTV. ¿No? Sí, sí, vaya parejita, pero Antic y Bo Macale. Sí, sí, ahí está defendiendo precisamente Pero Antic, esa defensa sobre Sutton. El balón que llega para Gelabal, el ataque del Cedevita Zagreb buscando el poste bajo ahí para jugarse esa bola para Wright. Y ahora sí que se va a jugar una posesión más estática, aunque con velocidad. Perfecto el pase nuevamente para que Lucas Andrić y ya salga corriendo. Es una lástima
que muchos equipos no corran más, Rodrigo, porque hemos visto en las dos últimas acciones prácticamente como el Cedevita cuando corre saca mucha ventaja, ¿no? Y ahora consigue anotar de 3 Luka Andrić, porque quiere hacer un coast to coast. Sutton al final se ha frenado para encontrar al hombre que estaba. En ese momento el bravo pívot croata. Otra buena defensa del Cedevita que le da la oportunidad de seguir recortando distancias en el marcador. Si ahora consigue anotar, vuelve a postear Gelabal porque tiene ventaja de centímetros ante Spanoulis, pero ya está intentando la defensa, la ayuda Olympiacos. Eso ha consentido. Netrukdė. Krzyštofas Lavrinovičius, tarp kitko, puikiai sužaidė pirmasis rungtynės Kaune prieš Zagrebo Cedevitą. Čia dar 2 minutės kol kas šiame ketvirtyje. Nu va. Gražu buvo žiūrėti į Kauno Žalgirio komandos gynybą. Gaila, jog nepavyko. Visos grandys neveikia taip, kaip turėtų ir kaip galėtų veikti. Bus visai kita komanda. Su jie bus žaisti žymiai sudėtingiau, žymiai sunkiau. Ir tai Anadolu Efes ekipa. Visi galingi ir grėsmingi varžovai. Ir ko gero iš visų tų, kuriuos mes ką tik išvardome, Zagrebo Cedevita atrodo įveikiamiausia. Na, čia taip, mūsų krepšinio vakaro rungtynių, bet bent jau po kokių pirmų 3 mačų Eurolygoje ir apie Kauno Žalgirio žaidimo. Na, dabar po klaidos tenka grįžti į gynybą. Štai toks Krzyštofo Lavrinovičiaus metimas iš toli netaiklus. Breisiraito sąskaitoje 10. Mikaelis Želabalis yra pelnęs 8. Luka Andričius 6. Vlado Ilijevskis 5 taškus. Ir